Na misel mi ne pride, da bi se obesil, mi je preveč lepo na tem svetu. Obljubim pa, da bi se čist takoj obesil, če bi bil tako zagrajen in žleht, kakor ste vi, da bi pisal drugim take komentarje, ki jih pišete vi. Saj dobro veste, ni to edini tak komentar, ki ste mi ga napisali. Tako da smilite se mi, res morate biti bogi, da čutite potrebo biti tukaj žleht in pisati take grde komentarje. Da pa ne bo tukaj samo moje mnenje. Dragi gledalci, dajte vi, prosim, povejte, kaj vi mislite o ljudeh, ki pišejo takele komentarje. Dajte to napisati v komentar, pa poglejte si video, na katerega sem dobil ta komentar. Tle spodaj imate link. To je bila oddaja v živo, ki sem jo imel včeraj. Poglejte, je zanimiva.